Kate, večerja, pridi. Super, grem. Pridi, izvoli. Wow. Sedi se, prosim, lepo. To si pa ti ful potrudil se, hvala. Brez čebuli si naredil. Ja, draga, Super. tole imaš. Lepo se A notranje boš meni postregel? Ne bo sama? A lahko prosim ti? Kaj boš? Nogico. Lahko mi 2 nogice, sem ful lačna. Nogice 2. Pa lahko daš par krompirčkov, da poskusim. Sam ti bolj zapečeni daj mi. Danes sem pač imel možnost to, da se pokažem, da znam narediti, skuhati, speč, tako da mi ni težko. In? Dobro je. Bi te zaposlila za kuharja svojega. A res? Da boš mi kuhal. Mislim, da bi bilo fajn, da tudi ti kak dan skuhaš, da nam sam Jaz res ne znam kuha. kuhati. Čakaj. Če ne znam kuhati, kako naj bom kuhala? Ko jaz rad kuham, z užitkom kuham, ampak da bi Kate ne bi znala nekaj narediti, mi pa tudi se mi zdi, da je to ena takšna kratko potegnjena iz rokava. Laž. A ni fajn, ko priješ domov, da imaš kosilo ali pa večerjo, takole? Ja, seveda, zato te govorim pač. Boš ti kuhal, ko pridem. Mislim, da je fajn, da pomagaš, ne, Pa da, dobro, da prideš, ne, je fajn. Pa me čaka topla. Fajn je, če v timu kuhaš, lažje ti gre, recimo režeš paradižnik, narežeš ne vem kaj. Ja, samo če nisem doma, kako pa ne jaz bom to delala? Ne, za take stvari si vedno treba vzeti čas za hrano. Ne bom pripravila Sandju za jest, ker nimam po temu potrebe, niti želje, niti volje. In če nimam jaz do tega nekaj, do čega nimam, bož, da ne bom tega delala, ker brez veze.